thlir tu te chibai ule India le US INLAICHINNA an THAWH na Chungchang Zampuii thuziak be chanin I thlir howang u India in zalen na aswal hunlaya hruai tu te chu United States nen hian inzom na thatak an lo nei to a hian inzom na hi United Kingdom atanga independence anei hnu kumsang khat zakwa somli le pasaria po khan ala thazel ani kumsang khat zakwa somnga le pali khan United States chuan Pakistan nen Central Treaty Organization mangin THAWH na turan siama India lam hian Ralthuam lama inrem na Soviet Union nen anei ve mek bok India chu United States le Soviet Union ten Cold War annei du lo pol non-aligned movement a sangkhat zakwa somruk le pakhat khan tel bokani kum sangkhat le zakwa som ko chawatang kha chuan India le United States chuan in kung kai na tha annei chunjom ta zel US President George Bush le Barack Obama te kai hroina hnuaya US le India chuan THAWH na tha annei chunjom zela bilateral trade investment le global security ya te thokhovin anin puiton ta zelani kumsang ni le somparuk khan US le India chuan logistic exchange memorandum agreement an sign na India chu US major defense partner an puang tangalani Collapse World Survey in ngai dana lak na chuan American horam ngai nat paruk zinga India he telve ami cheng za som sari pakhat zet chuan India chu athalam hoin an ena Collapse tho hian American mipui za som sari pali zet chuan hetiang ngai dan tho hi sang ni le som pasari khan an neya sang ni le som pakua apo American za som sari pani zet chuan India ram chu athazong in an thirani sang ni le som pasari khan India le US bilateral trade chu 9.8% ta thang chovin hei hi US dollar makta duai sing khat sang ni zaruk le som tling turanga yani India in US abungru athon te hi dollar makta duai sing sari sangruk zasari hu ani lain India in US atanga bungru alak lu te hi chu US dollar makta duai singli sang kwa zali velani kumsang ni le som pakwa khan bilateral trade hi billion za somli le pakwa vel la yatlinga hei hi US atanga bungru lak lu apun wangani ber tin kumsang ni le som pariat khan India chuan US atangin crude oil million somli pariat point pani manlai ala lut le a hei hi akum masa sang ni le som pasari ayen million rukina tam ani ti chuan Ralthuam lama an THAWH na lam soikai ta zelila US hian agreement pali defense lama atho pui India nen hian lo siam to a Pentagon in thu chwa an siam na chuan heng agreement te hian long le thlona te kai hruai konga apui na sadon ani ome heng agreement pali zinga ama saber chu General Security of Military Information Agreement GSOMIA ania hei hi US le India chuan sang ni le pani khan mingan lo sign nan to ani he agreement hian ram pani te chu military intelligence an thok dun don ti le an thu pui mo te apu ruk lo na na inven sak turin thuan thlungani agreement pani na hi logistic exchange memorandum agreement LEMOA ti ania hei sang ni le somparuk okas ni somni le pakwa khan an lo sign to ani LEMOA agreement da hian an base te chu bongro supply le an Ralthuam te siam thatna na anin ma tom na tura inrem na ani agreement pathum na hi communication a compatibility and security agreement COMCASA ti ania hei hi September sang ni le som pariata khanan lo sign to bok hei hian ram pani te bilateral trade te in biak po na le thupoi mo te chu avong him do na ni agreement palina basic exchange and cooperation agreement BECA beka ero hi chu an la sign ri chi lova he inrem na hi data le information poimo tak tak in hilton na tur lam ani thung LEMOA agreement sang ni le som paruka an sign lai khan defense minister Manohar Parrikar chuan BECA po hi an sign thuairin thu alo soito a kumsang ni le pakhat September thla khan US president
Bush chuan Nuclear Proliferation Prevention Act 1994 noya sanction alo siam to ani sangni le somparuk December thla khan US Congress chuan Indian United States Civilian Nuclear Agreement alo pass to boka hei hi nuclear Ralthuam chungchanga anin rem na thu ani ber ama zong hian US lam chuan India hi nuclear lama inrem na anla Zampuii ngai meu lova hei hi Indian nuclear Ralthuam International Convention lamin aphal lo zonga asiam chu thin wanga ni bera NNPT hi ala sign ngai lo hrim ani he danan pass thar hian India chu US atanga nuclear reactor leile man aphal sakta ani the India United States Civil Nuclear Agreement 123 Agreement anti bok chu sang ni som paret October ni som khan an lo sign to boka hei hi nuclear Ralthuam chungchanga inrem na tho ni in nuclear manga insum don tun na tha an nei theina tur le rampani te nuclear energy lama anin puiton na tur lam ani he agreement a hian US lam chuan India Nuclear Liability Act 2010 an zomanga ya he act mang hian nuclear chiat na lo thleng pal thut se nuclear supplier contractor te le operator te chuan mo phurna an la ka nga yang industry lama chiat na thleng Bhopal chemical gas leak le Fukushima a nuclear chiat na thleng te wang khan India Parliament chuan Civil Liability for Nuclear Damage Act chu kumsang ni le som khan alo pass hei hi nuclear in chiat na athlen thut pala man tur act ania chiat na lo thleng ma chon dan tur le atur tu te chom dol na pek dan tur chungchang ani kumsang ni le som pakua March ni som ni pasari khan India le US chuan bilateral security le civil nuclear tho ho na tur agreement an sign le boka ta hian India American nuclear reactor paruk lai siam na tur po tel nge India le US hian kumsang khat sakwa somruk chawatang dai to khan Ralthuam le sipai lama inrem na anlo nei to boka People's Republic of China malak na le Tibet chunga aro rel dan te awang chuan Washington ruai tu te chu an ngai a thalo hlea India le China in boruak thalo lo nei vezel boknen heta tak hian Americans ho chuan India chu inrem na le tho ho na tur anron siam puyani ma se he inrem na hian na dai rei lo hlea China wang mai thok ho an nia wangin kumsang khat zakwa som sari a her chwa don roin he inrem na hi atop le tamaya Cold War lo to patang khan India le US chuan tho ho na an nei tan le a heti lai hian US le India chuan thil chi rang terrorism chungchanga te democracy choi kan konga te Indian Ocean huam chunga zalen taka om theina tura te anlo in rem siam to bokani US le India foreign policy a hian democracy choi kan chu apoimo berne na langa achan ne lang chu India hi Khawvel democratic ramlian berani wangani chu wang chuan an inkara tho ho na democracy choi san le ti mason hi alang sarin apoimo hle ti hriat thei India hi US democracy lama choi san na tur Community of Democracies Paul din tu te zinga mi ania ma se India hian US in Center for Asian Democracy din tum na anei chu alo nol sakto loi siani rampani te tho ho na dangpoi mo em pakhat le chu agriculture lam hi nia India le US in resources thanem tak an nei ve ya heng resource te ti puna maso na man hi apoi mo hle ni heng resource te hi research training le inzirtir na rang mangin mi puite hna man tangkai dan tur zirtir na pek an nianga agriculture lama an tho dun na hi India le US Knowledge Initiative on Agriculture KIA ti ani US President Barack Obama first state dinner rabot saina India Prime Minister Manmohan Singh chu kumsang ni le pakua November ni som ni pakua khan lo som to a Obama ngei po hi kumsang ni le som November ni rukatangan ni kuwa khan India ron tlo in he huna hen defense le trade lama in rem siam na tenein agreement lan signa India Parliament New Delhi a joint session nei na thu so in hetianga US President te zinga thu soi thei pani na chia ani heta hian US chuan India chu United Nations Security Council a permanent seat anei theinan apui tur thuwa soya tho ho na tha an nei zel na ma alak tur thu te po
a soitel bokani ma se hei tun thlengin UN security lama permanent member alani theiri lo chuni hi ole thlir tu tenin lo beng varpui kan be sei kan channel hi in lo thlir zel thin don nia in chunga kan lo me